Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи дуюмро меомӯзем ки параграфи дуюм бахшида мешавад ба фарқи квадратҳо. Мавзӯи дарси имрӯзии мо бошад, дарси 33 мебошад ки ин мавзӯъ бахшида мешавад ба табдил додани ҳосили зарби сумма ва фарқ. Дар дарсҳои гузашта ифодаҳои намуди а ҷамъи б зарби а ҷамъи б, инчунин а минуси б зарби а минуси б-ро ба бисёр аъзогӣ табдил додем. Ҳоло бошад ифодаи намуди а ҷамъи б дар дохили қавс зарби а минуси б дар дохили қавсро ба бисёр аъзогӣ табдил медиҳем. Яъне а ҷамъи б зарби а минуси б ин баробар аст ба а квадрат минуси б квадрат. ё ин ки ҳосили зарби сумма ва фарқи ду ифода ба фарқи квадратҳои онҳо баробар аст. Биёед инро дар намуди умумӣ чунин қайд кунем. Яъне агар а ҷамъи б-ро мо ба а минуси б зарб кунем, он гоҳ ба намуди бисёр аъзогӣ навишта мумкин аст а квадрат минуси б квадрат ки ин фарқи ду квадратҳо номида мешавад. Пас барои исбот кардани ин аъзо ба аъзо қавсҳоро мекушоем ва формуларо ҳосил мекунем. Баъд пас а зарби а ин а квадрат минуси а зарби б ҷамъи б зарби а ва минуси квадрати аъзои дуюм ҳосил мешавад ки ин баробар аст ба а квадратро бетағйир мегузорем. Азбаски минуси а б ҷамъи б а ифодаҳои монанд мебошанд, мо метавонем а зарби б иваз кунем ҷои ин ду зарбшавандаро. Пас ҳангоми ихтисор кардани ду ададҳои муқобил мо ҳосил мекунем минуси б дар дараҷаи ду. Пас исбот кардем ки дар ҳақиқат агар а ҷамъи б зарби а минуси б дода шуда бошад, он мувофиқан ба ифодаи а квадрат минуси б квадрат навишта мешавад ки ин формула аз ҳосили зарби сумма ва фарқро ба намуди бисёр аъзогӣ табдил додан мебошад. Биёед ин мавзӯъро бо мисолҳо мустаҳкам кунем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чӣ номудааст? А x минуси y зарби x плюси y. Ин мисолро бо воситаи формулаи зарби мухтасар ба намуди зарбкунандаҳо ҷудо мекунем. Дар натиҷа ҳосил мекунем x квадрат минуси y дар квадрат. Дар мисоли б бошад n дар дараҷаи ду минуси n дар дараҷаи ду ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли якум ба ҳисоб меравад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чӣ номудааст? Зарбро иҷро кунед. Дар зер се мисол оварда шудааст ки онҳоро иҷро мекунем. Дар мисоли аввал 4а минуси 5b зарби 4а ҷамъи 5b. Дар мисоли б бошад а ҷамъи б ҷамъи 1 зарби а ҷамъи б тарки 1. Дар мисоли в бошад 3b минуси 7c зарби 3b ҷамъи 7c. барои ин формулаи зарби мухтасарро мувофиқан истифода бурда ҳал мекунем. 4a минуси 5b 4a плюси 5b, яъне ин формулаи a минуси b ва a плюси b-ро ба мо медиҳад. Пас мо онро чунин менависем 4a дар дараҷаи 2 минуси дар дохили қавс 5b дар дараҷаи 2. Пас мувофиқан 4a-ро ба квадрат бардорем 16a квадрат минуси 5b-ро ба квадрат бардорем 25b квадрат ҳосил мешавад. ифодаи дуюмро низ айнан мисоли болоина иҷро мекунем. Яъне а ҷамъи б дар квадрат минуси 1 дар дараҷаи 2. Пас мувофиқи формулаи якуми зарби мухтасар квадрати сумма қавсро мекушоем. а квадрат ҷамъи 2аб ҷамъи б квадрат ҳосил мешавад ва 1-ро ба квадрат бардорем, адади 1 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли дуюми б ба ҳисоб меравад.
بیایید خوانندگان عزیز دوی و را نیز اجرا میکنیم. مثال دوی و عیناً مثالهایی در بالا بوده اجرا کرده می شود. پس 3b در داخل قوس کوادرات مینوسی در داخل قوس 7c در کوادرات نوشته ممکن است. یا اینکه 3b را به کوادرات برداریم 9b کوادرات مینوسی 7 را به کوادرات برداریم 49c کوادرات حاصل می شود که این نتیجه مثال دوی و به حساب می رود. بیایید مثال سیوم را اجرا کنیم. در شرط مثال سیوم عیناً مثال هایی در بالا بوده آورده شده است. توقع کرده می شود که فرق را به سوم ضرب زنیم. یعنی مثال 3 را دیده می براییم. آ در اینجا 2 مینوسی x ضرب x جمع 2 داده شده است و در مثال b باشد 2m مینوسی n ضرب n جمع 2m داده شده است. برای ساده کردن این ifade ها خیلی که از این ifade میبینید در داخل قوس یکم 2 مینوس x در داخل قوس دوم x جمع 2 داده شده است. یعنی جاهای جمع شونده قوس دوم به نمودی برعکسی داده شده است که ما باید آنها را تبدیل دهیم. پس 2 مینوس x به تغییر قوس یک را میگذاریم و قوس دوم باشد به نمودی 2 جمع x نوشته می شود که آن به 2 کوادرات مینوس x کوادرات برابر می شود که آن به 4 مینوس x در درجه 2 برابر است. پس عیناً همین مثال در مثال b آمده است. آن را نیز چون مثال a اجرا میکنیم. یعنی 2m مینوس n ضرب در داخل قوس 2m جمع n می نویسیم و موافق فرمول ضرب مختصر 2m در درجه 2 مینوس n در درجه 2 تبدیل می دهیم. پس 2m را به کوادرات برداریم 4m کوادرات مینوس n کوادرات را حاصل میکنیم که این نتیجه مثال سیوم ب به حساب می رود. بیایید مثال چهارم را اجرا کنیم. در شرط مثال چهارم چی آمده است؟ با فرق کوادرات ها عوض کنید. مثال چهارم در اینجا نیز دو مثال را اجرا میکنیم که مثال اول به نمود a مینوس 2 ضرب a پلس 2 و اینچنین ضرب a کوادرات جمع 4. بیایید در اول این مثال را همراه حل کنیم و بعد مثال b را دیده میبریم. ما میتونیم فرمول ضرب مختصری نمودی a مینوس b ضرب a پلس b یعنی حاصل ضرب فرق و سوم را با a کوادرات مینوس b کوادرات عوض نموده این فرمول را یک چند مرتبه تطبیق کرده میتونیم. یعنی در حالت یکم فرمول را تطبیق میکنیم و پس از آن فرمول را باز مرتبه دیوم نیز تطبیق میکنیم. پس a ضرب a این a کوادرات مینوس 2 ضرب 2 و ما مینوس 4 را میدهد و ضربی در داخل قوس a کوادرات جمع 4. در نتیجه موافق فرمول ضرب مختصر موافق اصلی ضرب فرق و سوم a کوادرات در کوادرات مینوس 4 کوادرات را حاصل میکنیم. a کوادرات را به کوادرات برداریم a در درجه 4 مینوس 4 را به درجه 2 برداریم عدد 16 حاصل می شود که این جوابی این مثال به حساب می رود. مثال b را اجرا میکنیم. مثال b عیناً همین مثال می باشد 3 کوادرات جمع 1 ضربی در داخل قوس 3 جمع 1 و ضربی در داخل قوس 3 مینوس 1. این عیناً مثال در بالا بوده است تنها جاهای ضربشونده در اینجا تغییر یافته ایستاده است. 3 جمع 1 ضرب 3 مینوس 1 را در اول میکشاییم می نویسیم 3 کوادرات جمع 1 ضرب موافق فرمول 3 کوادرات مینوس 1 را حاصل میکنیم. اکنون خوانندگان عزیز موافقاً فرمول ضرب مختصر را باز مرتبه دوم تکرار میکنیم استفاده میبریم 3 کوادرات مینوس 1 کوادرات در نتیجه 3 کوادرات را با کوادرات برداریم 3 در درجه 4 مینوس 1 کوادرات را با کوادرات برداریم عدد 1 حاصل می شود که این نتیجه مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را حل میکنیم. در شرط مثال پنجم چی آمده است؟ معادله ها را حل کنید. در اینجا معادله داده شده است که ما این معادله را حل میکنیم. معادله نمودی 4z مینوس 1 در کوادرات برابر
4z минуси 3 зарби 4z ҷамъи 3 ва ҷамъи 10. барои иҷро кардани ин мисол формулаҳои зарби мухтасарро истифода мебарем. дар ин ҷо мо ду формуларо истифода мебарем ки яке аз онҳо квадрати фарқ ва дигаре аз инҳо ҳосили зарби фарқ ва суммаи ифодаҳо мебошад. пас қавс якумро мекушоем 16z квадрат дучанди аъзои якум бар дуюм 8z ва квадрати аъзои дуюм ба як мувофиқан баробар мешавад. ин баробар аст мувофиқи формули зарби мухтасар 16z квадрат минуси 9ро ҳосил мекунем ва ҷамъи 10 ҳосил мешавад. дар натиҷа ифодаҳои маълум номаълумро дар як тараф гирифта модуларо табдил медиҳем. минуси 8z ҷамъи 1 ин ба 16z квадрат ҷамъи 1 ҳосил мешавад. ё ин ки 16z квадрат минуси 16z квадрат минуси 8z ин баробар мешавад ба 1 плюс 1ро ба тарафи рост мегузорем, аломати он ба баръаксаш иваз карда мешавад. дар натиҷа минуси 16z минус 16z ифодаҳои бо ҳам муқобилан онро хат мекашем ё ин ки ихтисор мекунем. дар натиҷа минуси 8z мемонад дар тарафи чап, дар тарафи рост бошад ба адади 0 баробар мешавад. ҳангоми z-ро ёфтан 0ро ба адади минуси 8 тақсим мекунем ва z баробари 0 мешавад ки ин ҷавоби модула ё ин ки ҷавоби мисоли панҷум ба ҳисоб меравад. мисоли шашумро дида мебароем. дар шарти мисоли шашум чӣ омадааст? модуларо ҳал кунед ва модула ба намуди 3t минуси 5 зарби 3t плюси 5 баробари 9 зарби t минуси 4 зарби t плюси 4 ва ҷамъи 119t баробар аст. модуларо ҳамроҳ ҳал мекунем. барои ин қавсҳоро мувофиқан мекушоем ва дар натиҷа формули зарби мухтасарро истифода бурда 3t дар дараҷаи 2 минуси 5 дар дараҷаи 2ро ҳосил мекунем. баробар аст ба 9 зарби дар дохили қавс t квадрат минуси 16 ҷамъи 119t ҳосил мешавад. ё ин ки 9t квадрат минуси 25 баробар аст ба 9t квадрат минуси 9ро ба адади 16 зарб мекунем ҷамъи 119t. яъне ки 9t квадрат минуси 9t квадрат ҳосил мекунем минуси 119t ҳосил мешавад. минуси 9ро ба адади 16 зарб кунем ба адади 144 баробар мешавад. 25ро ба тарафи рост мегузаронем бо аломати ҷамъ ҳосил мешавад. дар натиҷа ҳангоми ихтисор кардани ифодаҳои муқобил ба мо минуси 119t ҷамъи минуси 144 ҷамъи 25 ба мо минуси 119 ҳосил мешавад. ҳангоми t-ро ёфтан минуси 119-ро ба минуси 119 тақсим карда адади 1-ро ҳосил мекунем ки ин ҷавоби мисоли шашум ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро шумо дар слайдҳо мебинед. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.